Mangwakway fi imang lumang gugupuisin Tumutunog iitan ko makati siren Man malalagu itaw to the paro fanlihing Di amamunay mo itay from Karen Mumimilagi sa duk mo na puitasi Podong ilan Buenas dan hapade guahusi kan Concepcion gini ganda maganda itazum ni Fanachu podcast no ni na posible as lutumiget bebuakwa za guahusi kan Concepcion malagata pagantis ta raw to pasti 15-20 minutos ay gitempon nito ni apata susesini ni magi gi tanuta no sa hamza ni mane kung gino huzong ni Samuruta lo mangagi gi otro bandantano kung kestisa tori temputa zan mamina para ta fan danya magay para ta sigon mo na hafata nisisita para ta fatta magay di rin shakta zan i Samuruta no tatungwa sa todo na gos mes ngunit na taw-tawi pesgi fino English were so resilient tegano siya lo maila zabe togi di disclaimer mafananan no mamay sunod ko how do you say disclaimer in Chamorro zongan magay I'm still waiting on that response para di siya mas men halum na tawtawgin no ni pataman pro matawgin no this disclaimer bebe usangan ta sa mga anyo afa bebe usangan ni ni si Dr. Bebakwa ti umi antalo gi hafa magay do si bebe sangat opinion no taza no sumangangan nyo ni taimano po si bebesangan ni presentasyon no gini ni kurasona asti zan opinion na asti za maulik sa kumumagay opinion titori tempo dinadan si zigi budito niya masyati dinansi zigi na mababay peta para tafan halom za tafan when ta na dinansi sa todo po kinimprendi so mentasina benti manalo ni oportunidad so gusti ko mekelingan na todo tempo for sasangan magait dinansi gana bay na latsi lo zigi manalo ngay zao na bebe hungok hafa na latsi ta kurihi para yotro biay no para ta mas mana comprendi dagi ganaw na artikulo na comprendi no ngomog maaguti kanay no zan ni inafamulik inafamulik pesguatalo uno na segmento ganaw irrespeto jambenti uno tado menti mafanana ni gunaiza no David yung gaizo dididi no gunaiza gi corazon mo para itauto tauto do por si humanity ni David yung na ni respeto mo no luto kumikilingan na como naizo i respeto siguro na manayo tati ni azuna na klase sinenti at kumikiling na kumumangwaiza ho para magwaiza no kwi tati no lo gagi corazon mo na para iminaulika un spipia para inafamalik un spipia donto fa na iminaulik niya sti inafamalik jani respeto jongkan na banidoso sa tori tempo zigi na mapapoksaya tabi para tafan huzang da para tasangan ni ugos respetas tinataw-taw gwana bay na afa sasangan ti zao opinion niya lo dibir tanti no David yung marespeta dan zigi atan stigatu zigi watang batu ji todo manadan kinalamtin gati legislatura dan opisina ni gobyerno tamani na afamalik they don't see eye to eye no janto pambi zigi na politika sti fino yung litera that's what it's all about nin tempo na paro fan halen da fan acomprendito di tempo za paro matsogwi minalagu niya debia di gua di kinentra gua go da di niscruti za gua di no ti na comprendi lo yutumo ne ti una na tauto opinion niya da ti una na tauto gaya yung milunya da ti una na tauto malati magoy ni pro alok David yung taigwini sa pudi elect ko na David yung pataigwini zigi na gwa kinsi siya gwa gitaw ti legislatura
pesangnya tali opisina ni gobyerno. Jan hadis siya no promoted himagad the integrity of the office, integrity of democracy in which we live in, no. Debilita onrazo. Lo ginigya lat sa piot po desti Departamento ng Edukasyon. Ritaw naman bes-besi, a lot of buzz about the Department of Education, ni mababa ni eskwela, ni gos sentimaw liki binabanya eskwela, ang tegono siya na klase. Usang ani si Doc, anti sa gita sa bisti podcast de Kuntuafa, masaya tayo mano muna. Todo tempo este na gobernamento, this government of Guam, adza gobernamento ta. That's our government. Manihita todo tempo. We are part of the government, for the people, by the people, on the class in palabra siya. The Guanabahi megay na tao tulingarani, wait a minute, sa tizahu di siya taymano maneya ikinalamtin mo na para iminali kita tao. Zonggang Guanabahi na matwa no lukuy lu hafanatay gwinisti, hafaniti taygwihisti. Kana siguro zo na taza gano gimana kontra palabras niya dahil mana kontra itay mano do po si mo na para ta karera para iminaulik na baba hinasun niya. Gua uno sampiling niya lani lo maling niya ko idea kuno di otro gato gande sinya penting magahin no lo fa mo za dumanay na do sa ta asuda itano lo san pofa mafatututsu hitan ni publiko, they are working for us. Sa gano na manera debiri haji po satisfetsu ay siya na hita gilusot tumus git masya tay manu muna. No pero tempo na este gona ba naman malefay na walong talo di respeto sa ni naggoyza sa ni nafamuli sa ni espiritu ni nafamuli ka ni espiritu gunay sa espiritu respeto. Gana ba naman malefay na sige magay po siya rin shata. Taza sinya titatsobi. Por ejemplo, no usasangan no kumumon have a level ground para in argumento and debilita fan ekunguk hafay otro sasangan. Sa gilusot tumus para iminaulik para todos. Ti para ta famolika no 15 grano pat 20 grano na todo do itaw guahan ni muna fangay game no debi na fan satisfecho zaninaya no para di gua din satisfecho di also dissatisfaction no that's we're talking about humans gini that itori tempo malik mo na para todo logi sutumo so pe gua ha finagpones ti siya in argumento zani mana kontra todo tempo gua minaulig niya sa todo sistema mafatututsu para umalik todo muna. Mara tahono gato gino having said that, if you know Inglaterra mara tahono gato gino tamano matulalakan niya itanokta gini sa naaluhan gua na ba dati zahon na bebe sangan si papafanuan itaw tolo nanutumo de ba nun nagwa pagzo gida Southern California. Nanutumo nun hungog so bana nanutumo nun hungog nagwa fire right across why be more precise no nanutumo nun hungog nagkimasosan 1,000 miles in length nagwa fire across Canada. Tiwaso desta dato tiwaso nanutumo na pagjogi gato giza California. Ipunto nyo sa sangan na be aware no na global warming gua siya na taw talingan no there's no such thing as ninga itanota tulalay kaya tori tampo sampio fatu iminaulik lo mas punto tayo tumaymano na tumaygwi taymano mo na karirata gini hita ni taw to este na tano tamano manimbat gahit gano gimatulay kanya itano matulay kanya i-klima i-climate no dyan dito matulay kanya i-weather sige na debi dita pega gyalum hinasota na
Tori tempo matulalay ka itanu dan tempo tihitaha gini magigit sa Guåhan. Entre todo do si mundo, entre todo do si tanu pumadedesisti. Itinilay ka. Ja hafata manu para ta satba magay di familiar ta manu para ta satba ilina lata gita gano para ta protehi zigi na matu itinya matu i tempo ni para ta fan hasumas ni taimanu para ta skapagis ti siya ta prepara ni taiguni siya na magtempo no hamzu ni manggagigi otu bandan tano ni umeekong kesti dongklu nagresemento magay na guanabay na limizo na yan si Kin Concepcion na paru kwentos na sa menhanum na tautulo ti taigwano na rason na kami kwentosu pudia benti i guaha utungu siya mas kono pumalo sa pudi dot no and tizana bialo been there done that seen it all ti taigwano na klase na impapatig ita hamzu hafagagyan ng kurason no dan opinion no purpareta fana azuda mo na kumumon in sedi zu para neko in sedi zu pebe kwentos tagini sa ini ko fos sasangan kumumgwamar magay tulokwi matugi ginin hamzu masya often opinion za masya often kasi palabra sinyon sangon zu za para na silong tono mo na linalata za pomo lamaulik yutumu na topiko roto ta tamanu mo na nisti lo magi komisione Fino Chamoru lani no bula siya sa sisigin magigi artikulo siya ni para ifinanaw ginabanda para edukasyon para itaw-taw ta mansaunohan gi taygibidadan niya yung kantidad na lugar yun ni magi ni sina finanaw tamanu Fino Chamoru sina finanaw tamanu mangge Chamoru sina finanaw tamanu komentos gi Fino Chamoru talking about conversation in Chamoru no taganon siya na klase pues maulik sa humuzong sti internet no sa bihag sa humuzong internet lo tisinya matui tempo ni timbe aluk na minaulik sti internet sa masa na ihu ditanu masa na analala maulik itanu mo na sa communication na communication ni sinayit manali da mangwentusit puristisya na artikulo na ini mustutut baik yung banda no lo lusutumus idzigi nagwahis ti komisyon sa bula siya sempi no artikulo zan content mafananan sempi li i social media sti Facebook sti YouTube sti Instagram Instagram iti sa mami webpage no i komisyon Chamoru na webpage and magfu na bebeusangan be no siya magay na sinon ega ko i setsu i komisyon ni Fino Chamoru Yeji Guam Legislature Channel, no? Guam Legislative Channel. Kumupune kung ki hearing pat masya hafa. Ano gati gi panan channel 112 gi GTA na service provider no. Lo sinaon di magay i Fino haani ipalabra kada dia para estinames. Zigi we provided a little bit more content. Puro na sa pero mas megay inyong liit mas sina magay tanaanok na national niya i komisyon ni Fino Chamoru. Bula siya artikulo, dan bula siya video, dan bula siya kwentos, dan bula siya podcast, ni porfan matu, da pero binaba di mas hafay magay official mami guni magi alo zagi kontempo na sina magababa mas edukasyon naman din taman tafan manumo mas muna puri kulturata puri lingwahita dan hafa na rason na manggayit guni kumuti i lugar dan ni tempo ni manmalofan esta pesadza bebesangan pago magay kalan duri hulu guni zakalan no magtempo gini magidi at sa tamana naman nun siya nagwadi didi tropical depression no gagi sangkatan gi isinay gi Marianas masangan na no threat to Guam no ambi tita tungo magaristi mananone manglo mo na loongan magay sataan ginabagi gi sa Guåhan
angin manggagam dingui ka manggagam tu kita por favor adayam tu na fan safam tu todo mona arregla familia. Estoy otro baitalo wow sikin Concepcion buenas san half a day viva tomorrow. Condition 3, condition 2, and I will magi pues fan malogu. I-radio asongan di condition 1, head for higher grounds, you better run.